Bienvenidos sean al programa Salid Pueblo Mío. Disfruta de tu programa favorito. Con el auspicio de Levi Company Technology y la radio Tercer Exo, presentamos Jesucristo tatituste, sigon Apocalipsis 18:4 o carjamaste, akam sasao artaniptam. Markaha, mistsun hapham, hanhupanakchik hujloraphamti. Aske alwaki panaya, munat hilanaka, kuyakanaka, aka sábado wilita cantatinste, maiko timpiu humanakan hilatama hermano Lino, Señor Jesucristo na sutiparo, arum tanipusma. Diosaj taki humanakaro, hach a bendicionanaka, bendispan. Kau kachakanakantej, humanakaj katasepjta. Akaw inakamana, tal vez may ninakaj viajina, inas may ninakaj yasta ni irnakaveros mistapjraksta, ukampis takinero humanakaroja arum tanipjsma ay marlajra para el tasiri hilas kuliakas. Ukamaraki ay marlajra para el tasiri todavía, wayna tawako hupanakarosa arum taraktanwa. Acá sábado wilta cantatina. Radio Tercer Éxodo hauxatoque. Dios aucamaja en dispanaya. Arum tatanwa. Taque kitinacate suyapta. Sapa sábado wilta cantatinaka. Acá Departamento de La Paz. Ucamarake Departamento de Cochabamba, Ocana. Ucapa para que Departamento de Oruro, Potosí, y hasta Jucampi Logranacanjaya, Santa Cruz, Ucalogranacanoa, Aymar Lajra para el Serinacaja, todavía Otjeja, Upanacaj siempre ponía un suichisto, Upanacarosa Arum Taractanoa, Ucamaraquiwa, Yaca Ancaja Marcanacaro, Bolivia marcat ancaja marcanacanja, camaraquiwa residentes bolivianos. Upanacaros arum taractanua. Brasil marcaros arum taractanca o canteja, walja boliviano hilana cuyacanaka oxengapjeja. Aymar para tasirinaca, comaja arum tatanua. Upanacarosa. Ucamaraqui Perú lugaran camaraquiwa bastante. Aymar para el tasiri hilana kuyakanaka hotje, komaja uksa tokerosa arum tawaraktan kalwatana. Ukamarakiwa Chile marcana ya está. Arica uksa token, bueno paseriwa viactas que ya tanja, entonces upanakajias ni Aymar yate kasipkiwa Aymara. Ayukamawa frontera chungara ayukauhan hasta kilkan tataja. Castellanota. Waliko tapjtajasas kat komanjajaroste, ¿no? Castellano tja, bienvenido, kat aymarantja, waliko tapjtaja, hayukam qilqtatanaka otjija, kahacha oficina nakana, kuma waliki estani wasanakaja, ukamaja Arica, Chile, aymar par asiri hilanak kuyakanakarosa, arum tawarektano. Ukamaja Argentina marcana, kumaraki utjaraki, walja boliviano hilanaka kuyakanaka, residentes bolivianos. Upanakaja Aymar Lajra para el Tasiri Pjarekiwa. Ukamaja Upanakarosa Arum Tauraktano Aka Radio Tercer Éxodo Hauxatoque. Dios bendispan. Dios aukit kamaj mait osiwañani, huparak est osiwañani.
oración toque ukatwa hukampi parult'asirekiñani Diosan aruna kapsa. Ukamaja Dios arui mait'asiwañani. Señor Jesucristo, akalwatanwa yuspagaransma. Ma kotimpi permititamata aka Radio Tercer Éxodo haok satokena hiqatasitaqata. Yuspagaratamay qollanawki humaq aka medio wakista aruna kama arsuta ascañapataki. Ukamaraki Dios pagarawaesnawa todavía hanchi hakansha chorasipkista ukat humaroja yuspagaransma mas awadompes kantateasipkista mas simanampes erpsosipkista ukatwa humaroj yuspagaransma. Ukamarak señora kalwatanj maiwa ismawa taqi kitinakatej suyapje aka programa taqi ukahilanaka kullakanakaro ukawainas tawakos hupanakaro bindistam hupanakaro arajtayam ukamat hupanakaja akalwatanja human arunakamampe manqtatapjañapataki. Gracias yuspagaratam qollan sumaoki ukamarak aka radion ernaqt erinakaros humaj bindistam kitinakatej hasta al WhatsApp tasipje acá programaja mistuña pataki ukamaj takpacha hilas kullakas kitinakatej ernaqapki aka radiona hupanakaro bindistam Señor Jesucristo. Ukamaj nayatsam tasirakita humakiraki nayaros yanaptita humay churita ch'amama ukamarak yatinkan kañama acá qollan arunakama liit'añataki acá radio pacha acá glorioso evangelio qhanenchañataki ukamsasa mait'asma Señor Jesucristo santo bendito sutimaro ukamapan. Gloria a Dios, como Dios aroja, maita sewaraktanja, akalwatan. Bueno, haniraro nera katar sarkasinja, munaraktanwa istirinakampi, hupanakaro, awistañaraki, ¿no? Kunanax diosaj loraski, hiwasanakampi. Bueno, pasere miércoles, ojanukaja, pasere domingo, esa, pasere domingo. Ukajaya. Con jamás ya armasiña hotjapini, ¿no? Como pasere domingo hype ocultuna tabernáculo del Señor Jesucristo caucante que vas a usar siltan hay ukaujarua visit istoja ma pastor ma diosan serviripa ukaja México marcata Puebla México hauxatoquet Port Anivalleja Pastor Ulises Hernández, esposa Pampe, y hasta Jopajquam, Diosan Gracia Ptoque, acá Bolivia Marcaro, Port Aniwaye, Ucatsteopaj visita Vallisto, Diosan Aronacapa, Hiwasanacaro, Paltawara Kistoja, Ucatu Avali Diosarios Pagaractan, Ucajilata Cerosa, Arum Taractanua. Y hasta para casi manacas, con jaraquinía, para diferente lugar anaca visiteja, o que empieza a ser domingo tardino o paja, tabernáculo del Señor Jesucristo, hayo calugarana, y osanaron acapa loctaba y estoja. Ma somatema para el tabayistoj, con tejelata, Villa Mario Branham, y osan serviripaj predicta waikana, hao catoquet palt estoja. Restauración del árbol novia. Kun jaukaj, cosas que es tema igual importante, ¿no? Restauración, castellano sataba restauración del árbol novia. Y esa Jesucristo en la iglesia paj, mako campes a ser exijaya. Hay como que el katanakanja, Salmos libro, por ejemplo, Salmos libro, capítulo 1, canje katanja, cocat para el chistoja. Mateos librons para listoja, cocat para listoja. Cualquier cocatejan sumachona kachkan, ukaj sapit pachias patar payataniu sienti. Ukat yasta ninar hakuntataniu siun, nakanta yatañataki.
ukamaja Diosan iglesia paj Jesucristo novia paj maisat intasirakiwa maqoqampi ve wali suma achur qoqampi. Evangelio de Juan, capítulo 15, umanakajyatipujtawa. Creyentes masinaka, machakilat, machakuliakakiuhan, ukakam sumiat kaspati, pero sitasin tanakalwatanja. Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 1, cantios akseja, nayatwa, uwas, hach akokaj, ¿sí o no? Umanakasti, ramanakapujtawa, ¿sí o Diosaj? ¿Ve? Entonces, comaja, ukatoket palt istoja, Pastor Ulises Hernández, Puebla, México, Marcata. Comaj, wali bendista yatan pasereja, domingo haipuna. Comaj, Diosaj, bendispan están, ukahilatasaro. Ukamba, hilanakasaj, uksanaksan utjeja. Acá glorioso mensaje de Malaquías 4:5, canja, acá, orak pachanjiwa. Kim satunka hila idiomanakat acá Diosan arunakapaj arsutas kij. Diosay bendispan ukamaja. Ukapa esparaki. Akorunakaj también por intanerakiwa Estados Unidos marcata. Hisa Norteamérica oxat por tanipjeja. Misioneros mundiales. Hisa. Wasay pojopanakampiu compartirak tanja. Kaukirtiak pequeñistaske. Misionero Ron Perry. Ay, kamachaya. Mauke chamayu ka sutejar sunya nicha. Ron Perry. Kwam. Paupektaskeja. Upanakaj muy tapjo ya está. Taki marcanaka. Hiskamarka, hachamarka ya está. Diferentes marcanacaro por intapjeja. Acá glorioso mensaje apacina. Acá mensaje de Malaquías 4:5. Esa. Diosaj bendispan estanua. Uka misionero Hilata Nakaro. Upanaka invita a prestoja. Ma compañerismo caro. Wasaip oja. Kalaota. Ukan katastana. Kalaota. Esa. Castellano sataba Casa de Piedra, restaurante Casa de Piedra. Ya es tu caja, Caucan Canteja, Nia primer tabernáculo, acá el Departamento de La Paz, segunda curva, camino a Viacha. Hayo Caucan Chinjaya, primer tabernáculo, acá Mensajina. Villa Bolívar, Sonana, Ucat Manja, Toquencatainapi. Restaurante Casa de Piedra. Esa calampias Lord Ataya. Ukach restaurantino ya está. Wasayp oja ma compañerismo kanktanja. Walja pastoranaka porinta ni pjaraqueja. Ukama jopanakarus arum taraktanwa. Pastor Losio Tito. Opa ukankascanja. Tabernáculo Esconio Calogarata. Ministro Nakapampe. Diosaj bendispanaya ukahilatasaro. Kamaja. Pastor Mario Ajlirio Cascuan Caraquinoa. Ministro Nakapampi. Hisa. Gloria al Señor. Dios bendispan. Ukamarakiwa. Ilata José Contreras. Upas Ucancaraquinoa. Diácono Nakapampi. Ayukamawasay pogyast aksat por taptawaitanja. Tantaistastan. Ukatste hasta más cena. Mangtasuaraktanja. Misioneros Gilatanacampe. Kun Jacosesiñasa. Kamaja. Pastor René Limachi. Ukan Caraquinua. Ukamarakio Gilata Fabio. Paja Potosí marcat por Taniraquija. Upas Arum Tataraquiwa. Kamaja Potosí marcana. Ukauhat Pachapurin Taniraquija. Upas Unturaquino Jiwasanacampe. Wasaipoja. Ukamarakio Mainina Caja. Portanipje diferente lugar anacata. Tabernáculo El Alto, Marcos Villanueva, Reocico Calograts Portanipjaraquiwa Gilata, Benedicto Limachi. Ya estupaj Portaniwa Ministro Nacampi Ukama. Ayukama Wasaip Ojpanacampi junto. Ecatastanja
qalauta ukana masuma hayp'umanq'abi sina yastukan palt'istoqa misionero romperi hupaq Diosana runaka palt'arakistoqa ukamaq wali bendist'atatanu ajayunqa ukawa humanakaroqa awist'anipqaraksma aka sábado wikta qantatina radio tercer éxodo ksatoqi ukamarakiwa Hichatardisa misioneros mundiales eqinst'ata hilata romperi hupatoqi akatardinqa hichqatarde Orazaro y hasta San Luis Pampa ukanja utikcheja ma tabernáculo kaukanki tejilata René ukan hupaq predictas karakineja Yosana Aronakapa ukapa isparaki qaroro domingo tardinste predictas karakiniwa misioneros hilatanakaja tabernáculo Esconi bueno ukaji hasta acá Altupata Ramos Katukirsa ayuko hanankankiwa uka tabernáculo Esconi kaukantik peqinchtaski hilata Lucio Tito bueno para invitar aquí esto kamaja tabernáculo del Señor Jesucristo Jaraip otardej ukan katasira kiñaneja kaukantik paltistani Diosana Runakapa misioneros mundiales Estados Unidos marcato panakaj por anipjeja ukamaj Diosay bendispan ukau humankaroja awist anipjaraksma ukamao Diosaja obre graciaptoque monasiñaptoque hiwasanaktaipina diferente lugarata Diosan servirinakapaj por entanipjeja y hasta ajayuna upanakampe junto Diosana runakapa manqtasiñataki Dios bendispan ukamaja bueno hichaste mak ochumpi ukamaj Diosara esta siñani bueno oranakaj ratuki ojalaraki ukamaja ukatwa Diosana runakapa paltasipjarakiñaneja a ver gelata operador Mac 8 Diosarios Pagart Bañani, acá Radio Tercer Éxodo Xatpacha. Dios ay bendispan. Intasaja, Haniu kuna durawina kajas askikiti humanaira katanja. Inamayaw yatin kan kanya nakahampisa, takikun selurir hama tukuwayapta. Awak pach parke untasas, akapach untasasa, muspataw hikhatasta. Kunaiman uiwan aqua uskit awaita nanakan usisit hakapkhanya nakahataki hakeh akapachanha khaniu taqi kunteh bukt awaita munanya marhamba uni hawayapti ma uru cuenta mayekhatata taqi durawina kahata luratana kan unitasa arrojajan yut kite acha Dios au kefa Allah pachas aka pachas muspaitu naya roja munasir au kefa aka pachas humam Jas humang kiwa human nuratawa kuna askirakha este amtasinya bata munatuawa katu yasta nayan kucah laiku kuna Haksi mahmus paitua sumar Dios au kefa inti suara wara nakas lurat tamia piasiki olyam Dios au kefa iha kachas suti maha take akapacha kulha
sumas luratama takekaketaki kuna askirakatesti antasinya mata muna tuawan katuyasta nayan kucak laiku kuna askirakatesti antasinya mata muna tuawan katuyasta nayan kucak laiku kuna askiraki hakes tulurawai hiwasanakan amtasinya sataki Allah pachparki untap hanyani intisa paksisa ukasumak akir wara-wara nakas durata nakap yatiap Kristo munasir Kristo kuna hahacha musparkanya nakwa lurt awaita wawana kamar munas lain Yasti akapachana luratana kamunytasa umar arkan munta marka marpurinya kama yanap kita idiosau kyaha uman wawa matwa amtasi suti mata yati chasi nai au kefa arona kamata kuna askira kapesti antasinya mata mina tuawan katuyasta nayan pucah antasinya mata muna tuawan katuyasta nayan pucah laiku Dios ay bendispan ukasuma yupaychawi qochoro taque qochonakawa alajpas diosaro yupaychetaj taque qochonakawa upar pertenece mag Dios bendispan sutipa hach'anchatapan akalwatana unhamteuka qochon istawaitan loratanakam uñihasaj wali nos paraway tasikaya nos parkanya poniu lorata nakama a Dios tata isa Diosan lorata nakapaj wali nos parkanya iya Dios ajos kawayaja inti iwasan nakaro hanjata niña pataki ukasuma junto pampe hakanchura niña pataki akahanchina achunakas takikonas utkanya pataki arumans te ukasuma paxi Dios aklot arakeja warawaranaka pollonaka kunayman kasta uywanaka hachahiska ch'umina sarnaqiri ch'umina kasiri uywanaka hamachinaka ukahacha lamar qotanaka nos parkayaw Diosan loratapaj ukampis maorua taque ukanakaj tukusini Diosan aropajsiwa ninampe q'al wallaqsu yataniwa isa uka uronakawa hak'achasini huk'ata ukamaja alajpas Diosawkij alabatapan yupaychatapan uka suma
nos parcaya lurawin kapat. Akeja, anyuyos pagar tanto kat, walh ni nako armas tanja. Kun haukaj yakisiñas. Kajani ukon hikit, hani ukon sederkite. Iwasak yus pagaraña sao dios aroj, take uka suma lurawin kapat. Yusay bindispan ukamah kalwatanja. Kun kamatik paserinakaj paltastana. Kunaros diosaja. Nairiri jutawipanja kaurakir juti. Takiu kanakat paltastanja continuo taskikiñana kalwatana. Primera avenida. Nairiri diosan jutawipa kunaros upajoteja kaurakero. Kunats diosaja ukasuma tronupa ukasuma konuñapa alajpachan haitjani ukat akaurakir juti. Pasirek leit awaitanwa. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Castellan Lajran Sarakisat. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Kun haukaj, kosis kayas kapi Diosan munasiñapaj. Diosaj hucharar, chacharo, hucharar warmiro munasna. Akaurakir munasna. Ya hasta kamirir pobrero munasna. Chiyar hanchin haqero, qilyo hanchin haqero. Hanqo hanchin haqero kunayman akaurakin. Hakinakar munas nuwa Diosaja hutatahina. Diosaja munatuab kitani. Upajotawaye como más profeta. Upajotawaye como más misionero. Diosapi verdadero misioneroja. Mesías. Isa. Ukanina kikiu katokapje. Mayoría poniu rechazi. Diosan monasiñapaj. Diosana nairiri jutavipana, primera avenida ukana. Kunaro sopajoteja. Diosaja kamsawayano alit asiwañani. Continuo tañataki. Mateo capítulo 10. Kun hams Diosaja tunkapayani. Arkirinakapa heqatas kasinja. 12 apóstoles atau castellanon. Upanakaroj panit kitarpai. Diosan arunakapa kanancha taña pataki, pero kamsis Diosaj. Evangelio de Mateo capítulo 10. Ukanja kamsiwa. Versículo 5. A estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento, diciendo: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entraréis. Verso 6. Mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Verso 7. Yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Verso 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ukakama, umau restantes versículo naka, lit arakita. Ukarokma versículo lit araksnau, Evangelio de Juan, capítulo 1. Versículos 11. Ukan hasarakio akama. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino,
los suyos no le recibieron. Mayampi, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Dios bendizpan a Calhuatana, a Kasuma, Collana, Mosca, Yusana, Arunacapar. Ukamaj, acá que el Catanaka lit asaja, intientano. Acá que el Catanaka lit asaja, Diosaj, Hanan Chistua, Kunaro Supajotana, Nairiri Jotabipanja. Jupaja, Jutata Inawa, Israel Marcana, Chakanukuta, Halanukuta, Han Awatirin Ham, Ubihanaka, Kwaj, Diosan Ubihanakap, Diosan Wawanakapa, Israel, Judío Marca Taipitoquina, Chakata, Huchan Kal Chakantata, Supayan Kala, Kadentata, Kunayman Vishunakan, Kunayman Huchanakan, Uka Chakat Ubihanaka, Taktapiriwa, Diosajotataina como más verdadero awatirjama. Porque Jesucristo wa, Chikpacha awatirinsa awatiripaj. Ukatupaj Evangelio de Juan ukanakseja, yo soy el buen pastor. Isa. Dios aponiwa Chikpacha awatirinsa awatiripaj. Upaponiwa aski checa suma awatirej. Con jacosesiñas. Entonces, Dios aja oraken ministeriopa. Kalyan kija upajnairakat hekatiwa tunka payani chachanak. Ukanakaksatawa apóstoles. Ya. Dios aja hakem piponio trabaje. Dios aj chachanak pinwa usi. Isa. Uka chachanakawa Dios toquet ajlita. Ucambio Dios aj trabaje. Uka chachanakaj Diosan instrumento pawa. Isa. Ukamao Diosan programa paj. Uk haniki intentante maini nakaj. Y las Culiacas, Radio Tercer Éxodo, Esterinaka. Que tiene que tejer tu manera estapta. Face, YouTube, Xatoque. Umahwal wali amuitam. Kaya katanax litarakim. Dios ako kamba usi. Chachana karo. Ukat Dios aja. Nairiri Jotabipana, primera venido, kan Dios aja. Jutata inawa. Judío nakaro. Israel marcaro. Jespiri. Israel marca taipin. Halanokota, chakanokota, huchampi tukata. Supayan nyachantatanaka kadenampi ukanakar harariri. Ukanakar taktapiri. Ukaro Dios ajotan. Ukato akan Dios aja. Kunapachate jopaje katjatain ukatun kapayani chachanak. Ukajpaispa Evangelio de Mateo capítulo 10 ukankasquiwa. Simonana, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, ukampinak. Judas Iscariote ukasukotaypin karakino. Ichaj Nairiri Jotavipanj.
ministerio qailtasaj akawara qana akatunka payani chachanakaroa paninit kitarpay esa Diosao comisione Diosao hupanakar instruye Diosanba verdadero yatichiri hupao verdadero yatichiri hupao maestro hupao verdadero pastor hupao verdadero misionero esa entonces Diosajo panakaroj chorio ma mandato paninit kitasina Ukambalit awaitan Evangelio de Mateo capítulo 10 versículo 5 ukat naira kataroj ukan Diosaj kitarpay paninit ukanste Diosaj siwa gentilinakan markanakaparo gentilinakan takipchiqa aniu sarapjatati kitis gentelinakaj kimsa markaotji kimsa razas sañanichu kama judíos samaritanos y gentiles ukakiwa kamundon kani ukatukambia judíos samaritanos y gentiles entonces gentiles o caja que tiene que tejani diosar ointiki naciones araxnaucas, ¿no? Gentil marca nación ukana caja ointatanwa pagano marcat hucharara año marcat ukana kaj maano karam sasin ukam lit tan biblian Kiwasana kayatano kanakaj. Kiwasana kayatano gentil marcaj. Hisa. Pagano marcanak. Kalat tiosani. Lawat tiosani. Korit tiosani. Istukut tiosani. Nyeket tiosani. Etcétera, etcétera. Hanio kayatante verdadero diosar. Pagano chachanak warmina kayatano. Kunayman costumrin qal chaychantat ukamao supayaj kiwasanakar tukuyistust ñachantistust kunayman costumrinakampi kunayman fiesta loreñanakampi huyktaistust ma carcelarjam ñachantistust kunayman visionakampi ukaja qinak uka markanakaw satatatan Kiwasanakaja gentiles. Esa. Samaritanos ukanakasti. Ma judío armimpe, ma gentil chachampe, wainampe kasarasej ukan wawanakapao satahara kitaina ukaj mezcla ukaj samaritanos. ¿Ve? Entonces, mitad gentil, mitad judío, hay como ¿no? Charcontat ukakitapitis nech. Ukanakaw satataina samaritanos. Inairiri jutawipan Señor Jesucristo sigona kakilkatarjamaja. Ukatunka payaneroj. Kitarpayu paninit ukatstisiwa. Dios ajo panakaro haneo mantap hatati gentilinakan markanakaparo. Haneo sarap hatati gentilinakan takinakapjaro. Ukachik haneo sarap hatati. Ni samaritanon markanakaparus. Ni samaritanok ukanakarus. Ni gentilik ukanakarus. Humanakak sarap hatawa. Israel, judío marka taipin. Chakat ubihanak taktapiri. Usuntat ubihanak koltiri. Israel marka taipin. Supayan nyachantat. Kunayman kasta demonyo nyachantat. Ubihanakaro.
yanapt'iri humanakaja ukat demonionax alispa yapjat lepra osunuichis ukanakas qollapjat usutanakar humanakaj q'umaraptayapjat hiwatanax haktayapjat ukahach'a ch'ama ukahach'a poder Diosaj choraway ukachachanakar Diosawa taqi ch'aman Diosaj Diosawa taqi atipirij entonces Diosaja ukapashpa ch'amawa churi ukatunkapayaniru Año Diosaj kambikit ukata hebreo lebron qillqtataj Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre. Uka Diosaj ukamakipuniwa acá tukuy tiempuns usaske diferente chachanak. Esa más que hacha tanza chachapas hiskatanza chachapas más intelectual haqipas anukaj ma campesinopas uybampe hakasiri chachapas challwaka turipas como katin punham no Pedro y hukampinak kaj Diosan voluntad apao kitiro tehmun kej Diosaja upan obrapan trabajiña pataki arona kap arsuña pataki ve ukaj Diosat bajuti Diosao kanak ajli desde antes de la fundación del mundo ukamawaka tunka payaneroj Diosaj ajliway Diosaj ointanwa ukat Diosaja ichaj kitarpay sarapja predikanipja ichaj humanakaja sarkasinja sapjataus gaya kam sapjataus esa a ver cotañani Mateo 10 gloria al Señor Diosaj siwa acá lugaranj versículo 7 okankiwa yendo predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado humanakaj sarasinja uka Israel judionak taipin chaktat ubijanak almanaka ukanakaro tapir sarasaja humanakaj sapjatawa arrepentisipjam acá hay Diosan renopau purini Diosan renopau hakachasini arjtapjam amuy tapisipjam arrepentisipjam huchanakamat humanakaj ukam qananchapjat ukam predikapjat ukam arsopjat acá buenas nuevas acá evangelio uka hacha comisión Diosaj choraway uka tunkapayaniro tunkapayan chachanakaro uqaroj Diosaj siwa humanakaroj chaq chorapjsmau humanakaj usutanak qollapjat ukamarake leprosonax q'umarachapjat hiwatanax haktayapjat taqe hisk'a demonios hach'a demonios humanakaja alispayapjat humanankaroj inach'usat gracia toq chorapjsmaj hay ukama humanakaj chorapjrakit gloria a Dios. Entonces kunaros Diosaj utanj primero utawipanja kunaros Diosaj primera vez utawayan akahora keroja judío marcaro Israel ukataipin chakat ubijanak taktapiñatak usut ubijanakaro qollar paeñatak supayanakan ñach'antat ubijanakaro harar paeñatak gloria a Dios. Ukampis
Evangelio de Juan litawaitan ninkaraj kan siwa a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Kun hayakiskea su kapartej. Dios kamaj nairir jutavipanja. Judío Israel marca taipiro juti. Jupana karo Dios juti. Yanapta ñataki, bendice ñataki, jespia ñataki. Supayan amparapat libertad chore ñataki. Pero mayoría han katokiti. A lo suyo vino, mas ellos no recibieron. Upana kahani katokapkiti. Upana kahani hano interior tu kupje. Kitita suma Jesús. Jesús Nazareno. Upana kahsapjewaniu nanakchik humaj estudiktati. Haneu sutimaj otkit. Nanak iskuel taipin uka akta libro nakan. Haneu kuna libron qilqatakis sutimaj nikau ka iskuelan sumaj estudiawaiktat. Humaj ma carpinteron yokapataw. Humaj ma qahat wawataw. Uka tiempon Israel markaj uka hacha líderes religiosos. Uka Israel que tiene que suyapjan Mesiasaro. Que tiene que suyapjan Diosan jutaviparo. Upanakaj chusar stapj. Uy kutukuawapj. Pero uka tiempon Diosan jutjanwa ahlita nakapa, simiente predestinada. Que tiene que chakatapjan realmente. Como María Magdalena. Paqalco demonio nakan. Dios ajupanakaro taktapi. Jupanakaro restaure. Jupanakaro maaski warmi tukuy. Mujer samaritana. Evangelio de Juan, capítulo 4. Jupaqala huchantu kat. Inas pus pechqa chachanakam hakawaich. Pero hupas kano chakat ovija. Hupas kanwa Diosan ovijapa. Ukat Diosaj todavía Samaria marcarospori. Ukat Diosaj huparo ma aski warmir tukuy. Es estanque de Bethesda. Ukan walja usutanaka ukankana, suchonaka, purak usoninaka, peque usoninaka, kayo usoninaka, inas bilis usoninaka. Waljaninaka usuyapjana, estanque de Bethesda, ukaj onachterinoa. Angela usarakanin ukat onachtayan, uka umanak, kititek mantkan, koyatanwa. Biblia siwa walja usutanaka ukankana, pero Diosaj por casin ja. Solamente maini usutaroja kaistasi. Koyatañ montate usutaj sibajis. Kunapachatej estanque te Bethesda ukaj onochtej Diosan Ángela paj onochtay. Mainina kao nayat nerakat mantje. Haniu nayaj kayot puirte ukat haniu kitis nayari anapterut kite. O tatay nayaj muntua koyataña sanopaj. Ukatwa Señor Jesucristo si. Ikiñam aptapisim, ikiñam epistaspisim. Yast ukatsti humaj kot hamotamaro, kollata achtawa. Gloria a Dios. Uka horas pacha uka such ohakej. Uka osutaj. Kayot sait asik umaraki. Inas haya tiempo, haya maranak ukano paj kollata ñatak suichin. Aniu kitis yanapterut kanti, uka estanque de Bethesda, uka ruparo. Ya está, con apachatech imtejo ka umanankajo kajoparo, uka estanquero irpantiri, collata ñataki. Pero Dios ascan verdadero collere. Uka ascanwa simiente predestinada. Y vas a piensar, kunatsan Dios takpach usutanakar collare. Bueno, Dios ya tío, quiteros collañapa. Uka pa ispakiskiwa ka tiemponsa. Walhanina kausaraki Diosaj otich hanotich. Nayaja kam supr, nayaja kam takist. Haneo Diosaj nayar kolkitut. Bueno kaj
Diosan asunto pao, Diosao soberano. Aniu kititih munki ukatakiti ni kititih halki ukatakis. Anukah kititih Diosak munki kuyapt esinya. Ukawa, Diosatua depende. Esa. Inas ukawron ukawsutanakah. Ukamarak piensapxin, Diosak taquero qollistaspaj. Kunapachatej Lázaro kaj. Hiwatan, posir hiwatan, cementerio imantat. Inas ukawron maininakah hischisapan. Takpach hiwatanakarawi haktaypaj. Aniwa. Diosak yatiu kitir haktayaña. Lázaro chachakiu. Upakiu ajlitan haktaña pataki. Hiwatanak taipit. Gloria a Dios. Esa. Ukawa Diosana soberanía kankañapa. Diosak bendispan ukamaj nairiri hutawipanj. Diosak judío nakaruhuti. Israel marcaro yanaptir qispir. Huchanakap qomachir. Israel marca taipit. Ma esposa qatasiñataki. Ma iglesia. Hupar pachit hakañataki. Ucampis. Biblia siva a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Ukaj pokasiskan con jamatej profeta Ezequiel. Mirque testamenton arsoniway humaulit at takpacha capítulo 16 Ezequiel librón. Kamsis Diosaj Israel markat aka capitulon. Oh Diosaj siwa. Humaro harikas. Humaro hayumpis sum. Hachikip tawaisma. Humaro suma istapisma. Kayot pekikam. Walisum kachesh tawaisma. Ukampis humaha. Mais uintah. Humahya kachachanak taktah. Uka pagano, uka filisteo, uksa, Dios anakar uintah, nayarosti apanukust, nayarosti aniu respit kistat niyah kistas, o kun hayakiskayas, hayu kamau, Diosan primer markap, Israel, judío, Diosan iglesiap, Diosan esposap, anio katohkant. Entonces Diosak nairir jutavipan, walwal istam hila kuliaka, radio tercerexo, kitenekate istasipta, paltasistan, kunaros Diosak jutan, primera avenida, nairir jutavipan, upa jutara kinpi, ma iglesia, aptasiri, ma novia, ma iglesia, Uchanaka pampachir, comachir, cuyapair, bendicir. Ucampins, mayoría o rechazan solamente, uca tiempo, agitanakakio, gespiatan, agitanaka bendicitan. Ucaninakakino. Mayoría ohan munkant, mayoría ohan katohkant, mayoría o yasta, chakatam, cruzan hiwayatapan, uca Jesús Nazareno. Kunha ucahlakiskeas. Kunha ukaj nos kayas ukatwa Diosaj. Evangelio de Mateo capítulo 23, Monte de las Olivas, ukaujar Diosaj makati, ukauhat pach Israel munat markapar, Israel esposa par, Israel iglesia par, ointasin Diosaj, chuyim chayaktayas ukat, nairiri hutabipan hupaj hachanak wilti.
Humaulit ata Evangelio de Mateo capítulo 23. Kun hams Dios ahí. Oh Jerusalén, Jerusalén. Kun hamatej ma walpaj chiwawanakapar chiqanakap manqar qumante tayatsa taqi enemigunakatsa uka walpaj chiwchinakapar chiqap manqar imantasi hayu kamawnayaj Jerusalén judío marca Israel marca taqi líderes religiosos, pastores, sacerdotes. Naya humanakar ukamo, ukawalipjama, chikanakaj mankar humant munayat. Humanakaro nayaj imant munayat, taqi enemigo nakats, taqi usunakats, taqi demonio nakats, chikaj mankar imant munayat, Jerusalén, Jerusalén. Judío marca, Israel marca. Pero animo napktate. Animo napktate. Humanakaj maisar uintapcht. Humanakaj sotich hapjist. Kalambik upjapjist. Chaj humanakao cruzarlik katapjitat. Humanakarosti kitani pxnao naira katj. Profetanak. Qilqirinak humanaka kamponiu katuntapht uka profetanakaro hiwayapht arkanakapht markat mark oh konja ukaj hachkayas lakiskayas Primera Avenida Nairir Jutavipan Diosajo Kam Monte de las Olivas ukan hachaway kuna laikotej markapa Diosaro suyasktan, Mesiasan Jotavip suyasktan, Sire, creyente nakaj, desconocible, Huy kotokup, Ukat kayakatanakaj se a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Ezequiel librón, Diosaj sí, Humaroj kachashtasma, istapiasma, walisuma. Wali suma mankañanak, suma palabra, suma aro, liinak churapsma. Pero humanakaja, ani ointas kapistat. Humanakaja yaka chacharo, pagano, yaka diosanakaro, cero hapcht. Nayaros de apanuk hapchist. Dios como hachaway, nairiri hutavipan. Ukasuma collar nairanakat, hachanakaj korom usari. Monte de las Olivas, Ucapatán. Jerusalén, Jerusalén. Hichaja, tihtaway haphamau. Hichaja, antut haphamau. Hichaja, apanuk haphamau. Haniu nayat, humau nayaro apanuk upjista. Humanakahan munaptat. Nayan bendicionaj. Humanakahan munaptat. Nayan graciaj, nayan kuya peesñaj rechazapcht. Ichajtih taway haphamau. Inamayaw chaj orapjatas. Inamayaw arnakapjitat. Hani istahaphamat. Hani otjanit humanakataki. Humanakachaj antut atahapjataw. Inimigo ma oroh muyon tapjatam. Ukawar na kanipjitat pero hani unayaj istikat. Kunalay kitoh rechazapjataw. Hichuro nayaj humanakar visitapjsma. Acá Primera Avenida Nairir Jotavejana, Humanak Taipir Porinta, Hanchir Tuktata. Aniu kato kapkistat. Hisa. Un hayakiskeyas. Ukamaj. Kunaros Diosak primera vez Jotana. Israel judío marca Jupanakar Kuyapair Kispiri. Jupanakar Koljatiri.
Hupanakar harariri sopayan amparapatsa. Solamente ahlita nakakiw hararatan, ahlita nakakiw kolhatatana, ahlita nakakiw hiwata naktaipits haktayatana. Mayoría o rechazana. Hayo capaz pa historia que repetisiski. Chak Diosak siwa, hanimon haptat kun hamas ma walpak chiuchina kapar komant echakana kap mankar, ukam na yahumana karo komant ay munayat, pirhumana kasti hanimon aptat rechaza paktaw. Humana kahwale hach ay yatiri tukupta. Wale teólogo naka titulo naka nukama. Pero huyko. Haniu katok kapkistat. Chak tiht away haps mau. Be? Ukamach. Nairir hutawipan, Diosak kamau. Markapahan katokit. Markapah unis nuk. Markapah sutich. Markapah cruzar chakat. Markapaha kalanakampi kupi. Desconoce con haliakisiñas. Dios ayo kamach bendispan. Ukakamau palt anipsma. Utirinakan hukampi continuas keñani. Entonces, acá kamach entientanwa kun jamás Diosak kunanax nairiri hutawipan luri kaukarusuti. Nairiri hutawipan Diosak chachanakampi o trabaje tunga payani chachanakampi. Diosay bendispan ukamaja humanakan hilatam hermano Nino. Diosan piquilla sasawa saniwayapsma Diosak bendispan humanakaro akaro nakwapalto siwaitan. Hutiri sábado tal vez sani humanakan picate hutiri sábado viajta añaniwa departamento de Oruro. Pastor Edgar Poma hupa invit istoja. Panakak diosarios pagart añaniwa quizás pich kamara soh tamara tal vez Diosan graciaptoque hupanakayasta sarantapje kailtawapje ma tabernáculo Oruro marcana machacamarca o caujana. Ukanak amtasis hupanakak diosar wal dios pagart apjani. Ukaro invit istoja kumaja hupanakam biñaniwa utir sábado. Bueno, ya jailatao seguramente haitawañani Diosajo panakaro osaraquispa. Acá hatpach todavía Dios dar una capa paltas que ñapataki. Kumaja Diosay bendispan. Utiri programa nakama na yampeja. Dios ampik hilanaku yakanaka. Aniwa armasip hatate karoro takenisa. Tanta chaviro por tañasa diosario paichiri. Pilkataxiwa. No dejen de congregarse. Hanim hitis utapar kita siñapakite. Iwasanakaj amtanwa diosan hakatatavipa. Domingo orosti hiwasatakij macha fiestawa. Hiwasanakaj celebrtanwa resurrección del Señor Jesucristo. Dios bendispa nukamaja, Dios ampiquilla. Mak ochompe tukte asgañani.
Jesucristo tatituste, según Apocalipsis 18:4 o carjamaste, akam sasao artaniptam. Markaha, mistsun hapham, hanhupanapchik huchloraphamti.